Minana diani mbola maite ahe fani fatu chinaite gyatwaka Yekize ahe Umbande Gyatwaka ve umambande Bofa mamumande mandibande Yekize ahe Twaka utkonzala fangalanga asalong tikya mumane tikazan ya twaka alima Piaka chotosi bande ahe haza jam tambera na wo ya twaka Ato vazera hatiani yenge ahe fatsi heni amarenge ya twaka Minana diani mbola maite ahe fani fatu naite gyatwaka Yekize ahe Umbande Gyatwaka ve umambande Bofa mamumande mandibande Yekize ahe Gyatwaka 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 Tarigashani vava kuchoma vanti zanja nivula nga kupa feti feti zala kwa chishitwaka mire nga ulumutsi ni feti Ambundi tanga zemi gyaka twaka 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 Oh, jamani, yaje mshuke gomo kama chiwete. Ya, twaka. Arisha man shivante gesha manunga tosh manunga 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 Yaje mshuke ngamu namu bila wasikia kude. Mabola chimamu nani mamu. Nama mnini samba hamu. Nama mnini gere hamu tege. ala changa zira zengvale Avadi ya twaka. Dalam tawawawawa. ala chafuro marafu tanayo 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 Karakor mano, ano matsiet, sefa koe, nyan mamufu. Yeah. azala irom frazenye os karaling Mbo fana hazunwa atakoza la zaman tube. Five Recording Production.